Selam dostlar, sizlerle bugün ben İsmail Temirlan. Dostlar, bugün biz Охотаға шығамыз. Общем, бәрін дұрыстап істеп алдым, бәрін ұмытқан жоқпын. Бас киім бәрін нағырудың алға керек. Бірақ шынады бітіріп көріне дегене басын шағып бүйтіп керек. Осымен сонымен видеомызды бастаймыз. Айтады, не оқыды істеп тұрмын. Енді не істейміз екен жазылмады ма біраз. Мына памуктар әлемінде күн дейтін шықты ғой дейтін. Памуктар дейтін туа жатыр. Бұл памуктар мен не істеймін? Бұл памуктарын біз bağırsa olamaz. Yine ana tüm bu hangisi? Yana karar ne gidiyorsun? Kurt düştüğüme kurttan düştüğüme. Öyle karar böyle dur. Ne olsun çok güzel ne var sorun var. Kompu bandamız var. Uzun var. Ona bunu ona o başta var. Güzel olsun. Ben başlamasın. Azam bozsun. Olsun biraz var. Bir gün kapatıp sağlam onu. Yani kara niye demek? Dostlar, hoşunuza dedi. Söylemeden aralama. O zaman ben hoşum geldim. Ölüp kaldım dostlar. Ben seni televizyonu çıkardım. Bırak bana size. Gel. Geldir böyle. Olsun. Ben üzerine haberim çıktı. Ulan hakkında bitkin de olayım ben. Buna anda betali yuttu.
кім тастап кеткен? Достар, бұны көрейікші бәрі ішінде. Достар, қараңыздар. Оталып тұр, ұшып баратыр. Ой, не болды? Отыр. Nerede ikisi? Sonra bir ikisi daha alamaz mı? Gıdır. Anladan жақсы екен мен. Өліп қалдым. Осы мен де сіздерге түсіндірдім. Ары қарай соны ұшақты барып көрейін, өзіміз шетін жазайын да сатып алайын. Өзім сатып алайын. Сатып аламын мен соны. Мен дейтін ұшақ сатып аламын. Ожау дейін болмай. Газ. О. Ömürleri çok kötü. Bir tane fakat tutuştur. Dostlar olsun. Aku tutuyorum. Aslında da olmuyorsun. Videomuz ayaktaysa ayak olsun moddu. Yavaş.